Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha e-SABC Lihaye. Uthethe kwinkomfa nonondaba eGauteng phezolo owayesakuba ngunobhala jikelele we-MK Party uFloyd Shivambu oguzulwe kutshanje kwesisikhundla kulandela ukubonana kwakhe nomfundisi obaleka ingalo yomthetho kweli uShepherd Bushiri eMalawi. Ukuva banzi ngale ngxubekaxaka iqhubekayo nalapho sibone kaloku uFloyd Shivambu enikeza ingxelo ethe vetshe phaa kwinkqubo-ndaba esizawamkela injungalwazi uBheki Mngomezulu. Njengalwazi masikubulise sikwamkele ngalentsasa sibambe ngazibini ngexesha lakho. Yebo dadewethu mangibingelele kuwe ngibingelele nakubabukeli bakho. Sibambe ngazibini. Simbonile phezolo uFloyd into kubana ngenene nangenyaniso uzityande igila ingathi ngumuntu obezilungiselela into kubana jonga ndizawuzikhupha zonke. Phakathi kwezinto azithethayo uyatsho into kubana yena asoze aphume kwi-MK Party kodwa ngapha ngumuntu obonakala ngathi sele elungiselela inkqubo yokuba mhlawumbe abane political party yakhe. Ingaba mhlawumbe singathini xa siyishwankathele, ngabe uyazicontradictor okanye si-strategy anazo okanye ulinganisa uJacob Zuma kule nto ayenzayo? Yikho kokubili dadewethu. Okokuqala uyazicontradictor ngoba uthi kusukela ngeviki elizayo bazohlanganisa ithimba okuyilona elizohamba izifundazwe zonke libuza lemibuzo emithathu lena ayibekile. Bese futhi ngakolunye uhlangothi ukubeka ngokuthi yena usazoqhubeka nokuba ilunga le-MK Party kodwa futhi uyasho ukuthi incwadi yokumxosha isiyabhalwa ngokwazi kwakhe, okusho ukuthi ngendlela ulindele ukuthi kube yona i-MK Party emxoshayo ikhona umhlaba uzobona ukuthi akayisukelanga waxoshwa. Kodwa-ke iqiniso ukuthi uma ulalele kahle indlela kade ekhuluma ngayo vele ayisekho into ezomhlanganisa ne-MK Party ngoba ukubeka ngokusobala ukuthi kunabantu abahlanganisa ama-report e-intelligence angelona iqiniso abafuna ukuthi akhishwe elona eqenjini ngoba ngesikhathi kunesithangami sabendaba i-media briefing umhlaba watshelwa ukuthi uyasuswa esikhundleni sakhe sokuba uSecretary General weqembu uzoyiswa eParliament. Ilokho esikwaziyo. Izolo ke nangeseveza ukuthi kwakhona ukuye eParliament kuthiwa akasezukuya lapho ke okusho ukuthi ke mhlambe kukhona indlela abaxhumene ngayo engazi ukuthi uxhumene nobani ngoba uphinde washo futhi ukuthi akakaza aphinde ahlangane nomholi weqembu uformer president uJacob Zuma. So ke angazi ukuthi lokho ke kuthole kanjani kodwa ngokusho kwakhe incwadi yabhalwa ibekiwe kulindeleke nje ukuthi ifundwe bese ke kumenyezelwa ukuthi usesulwe eqenjini. So ngathi ukwenza kokubili ngakolunye uhlangothi strategy ngakolunye uhlangothi ukhombisa ukuthi khona ukuba confused ngoba ukube kuthiwa ubenza izinto ngendlela bekufanele aye ku-MK afika avalelise bese biza i-media briefing asho ukuthi sengiphumile ku-MK njengamanje ngiqala uhlelo olusha lokuthi kube ne-consultation ongenzeka igcine yakha iqembu elisha lezombusazwe. Lokho bekufanele akwenza. Enye into esithe sayibona okanye sayiqaphela especially xa sijonga la media briefing wena Prof kukuba uthe xa efika wangumuntu ofake ikepusi esingatsho into yokubana ine-brand okanye ine-logo ye-MK and into mhlawumbi ibikhwanqisa into yokubana ingaba uzawuthetha kuthini, ingaba mhlawumbe siyaqonda into yokubana ukusebenzisa ilogo yombutho mhlawumbe without into yokubana ufumane imvume yinto leyo engatsho into yokubana ingaba ne-legal implications. Ingaba mhlawumbe ikhona into esingayibona from i-MK Party imhlalisa phansi ngenxa yaloo nto? Hayi kulokho dadewethu angiboni ukuthi likhona iphutha ngoba okwamanje thina sazi ukuthi useyilunga le-MK ngokwe-media briefing eyabizwa ubuholi be-MK naye ekhona lapho. So ukufika kwakhe kule media briefing egqoke icap ye-MK akuyona into ethusile. Mhlawumbe into ke ayenzile engicabanga ukuthi ibikunikeza ama-pointers ukuthi yini azogcina enzile ukuthi uthe ngaphambi kokuthi aqale ukukhuluma wayikhipha le cap wayibeka eceleni okukhombisa ngokusobala ukuthi kuyindlela akhombisa ngayo ukuthi uyayikhipha i-MK ibeke eceleni usezogqoka ibhayirethi entsha noma usezofaka i-cap entsha. Nakube ngakushongo lokho in words kodwa figuratively ubona ukuthi yini azama ukuyenza uma usufika enkulumeni yakhe ayibekile. Ngale ngokwama-legal actions I don't think ukuthi MK ingaba justified kumthathela ama-legal actions ngoba phela at the moment useyona imember ye-MK ngokusho kwakhe nangendlela esazi ngayo kuze kuba ukuthi-ke le ncwadi athi yabhalwa uyanikezwa yona bese-ke kuba yima-ke yeka ukuba yilunga le-MK.
Njengokuba sazi wena Prof usitsho into yokubana eyona nto siyaziyo ngoku kukuba uselilungu layo i-MK. Kodwa kunezityholo zokuba uye wakhutshwa kwi-WhatsApp group ye-MK Party. Ingaba mhlawumbe singalindela ntoni namhlanje? Mhlawumbe i-MK ingareleasa i-statement isitsho into yokubana uyam-expela. Ingaba especially kwizinto athe wabe kanti uyazithetha kuba uye wabhebhetha kakhulu amarhe kwaye wabonisa ngathi uyanyevulela nesikhokelo se-MK. Singabona kusenzeka ntoni kwi-MK? Ya, ngakulolu hlangothi ke zikhona izinto ezingamaphutha azenzile uFloyd. uFloyd omunye wabantu engibahloniphayo kwezombusazwe ngoba ngimthatha njengomuntu ohlakaniphile oyazi kahle ipolitiki. Kodwa kule media briefing yayizolo kunezinto ezimbili azenzile engahambisani nazo. Eyokuqala eyokuthi abeke kabi iqembu le-EFF aze futhi asho ukuthi nabaholi abakhona kwi-EFF njengamanje babevumelene naye ekutheni uJulius Malema akaliphethe kahle iqembu. Okwenza ke manje kube nemibuzo ukuthi uJulius Malema uzobethemba kanjani abaholi asebenzisana nabo. Okwesibili ke ilento ilezinto kade ezisho ngeMK okuyizinto zangaphakathi eqenjini obekufanele uma eneyikhalo njengomuntu oseyilunga leqembu aziveze ngaphakathi eqenjini babone ukuthi bazilungisa kanjani. Ngoba ngicabanga ukuthi iningi labaholi beMK baqale ukuzizwa lezo zinto lezo esezimemezela izolo engazange akhulume nabo ngazo ngaphakathi eqenjini. Ilezo zinto ke ngicabanga ukuthi mhlambe ke iMK ngaba nezinto engenelisekile ngazo. Zimbili izinto ezingenziwa iMK. Okokuqala ngaba ukuthi babize eyabo i-media briefing ukucacisa ngezinto kade zikhulunywa nguShibambu. Okwesibili ngaba ukuthi bayeke kanje kuze kufike isikhathi lapho khona bezomnikeza leyo ncwadi athi uShibambu ikhona emxoshayo eqenjini. So ke ukubona ukuthi kuphi abazokwenza lokho kubili. Uzityandile igila uFloyd waze wabuyela emva esitsho into yokubana yena soze abe kanti uzibandakanya nayo i-EFF kuba kubonakala ngathi yi-cult, yi-one man show. Wade wathi xa egxeka kakhulu i-MK wathi uZuma kubonakala ngathi lixhego elidala elibhetyebhetye. Ngumntu lo esawuthi simjongile into yokubana useve apha iinyanganyana. Xa sijonga kwi-EFF useve 11 years kodwa namhlanje uyakwazi into yokubana athethe amagama anjalo. Since ingumntu ke othi ufuna into yokubana abe ne-political party yakhe, uMzantsi Afrika angamthemba as a credible voice after izinto abethe bakanti uyazithetha? No, i-credibility kaFloyd ilimele izolo njengoba sengike ngasho dadewethu ngomunye wabantu akade bekholelwa ekutheni uShibambu umuntu omholi ongakwazi ukuthi athathe noma yiliphi iqembu lezombusazwe alise phambili. Kodwa emva kwalokho kwenzeka izolo i-credibility yakhe is questionable ngoba uma uzobheka ukuthi njengoba usho ukuthi uhlalile impela isikhathi eside kwi-EFF kodwa uyisholo yena wathi izinto azifunde kwi-MK in 6 months zingcono kakhulu kunezinto azifunde eku-EFF iminyaka ewu10 yonke. Obekusho ukuthi ke ngokubuka kwakhe kuningi akufunde ku-MK Party, but the same MK Party uyibeka ngendlela ayibeka ngayo ukuthi ayiphethwe kahle. uZuma ufika amchaze njengomuntu oyi-strategist nokumuntu afunde kuyena izinto eziningi kodwa futhi bese phinde emveza njengomuntu ontekenteke noma o-weak abantu abamsurroundile okuyibona abanezwi elithe xaxa okuyibona bamtshela ukuthi akwenzekeni. So ugcina ungazi ke ukuthi yini ngempela afuna ukuyisho azoma kuyo uma ngabe eba umholi weqembu ngoba uma uzohola iqembu kufanele sazi ukuthi umeleni sikuzondele leyo nto noma sikuthandele leyo nto kodwa sibe sazi ukuthi yini ngempela oyimele. Njengamanje kunzima ukusho ukuthi uzomchaza njengomuntu o-objective o-fair noma uzomchaza njengomuntu onentukuthelo afika ayisebenzise kabi uma kukhona ongahambi kahle. So yilezo zinto esingazibuza zona ngoba ne-ANC uthi angeke azaye ku-ANC ngoba i-ANC ngokusho kwakhe ayina direction, angeke aye ku-EFF ngoba is a cult organization. And then uma ufunda between the lines uchaza ilona i-MK Party njengeqembu eli-tribalistic noma eli-ethnic kodwa mesebuzwa ngozakwenu ukuthi njoba kunalezo insolo lezo uthini yena uthena hayi i-MK ayikho ethnic ayikho tribalistic. So ugcina ungazi ukuthi ngempela yini afuna ukuyenza noma yini afuna ukuyizuza. Umuntu onjalo ke kunzima ukumethemba.
unikeza eza vibes zoba mhlawumbe if uyezantsi mna ndizawuyezantsi kakhulu kuba phakathi kwezinye izinto wena prof athe wabe kanti uyazikhankanya imilomo ibitsolo kukhuza nalapho esisho into yokubana kukuba khona ii-withdrawals ezenzekayo monthly kwi-MK nalapho esisho into yokubana zibalelwa phaa ko-7 million waphinde wakhankanya into yoba ngaba amaqela e-MK aye anohambo eMorocco nalapho athe afumana inkxaso-mali ethile singazi ke noba mhlawumbe ziqinisekisiwe na ezo ngxelo azithethileyo kodwa kwezi zinto uyazibuza ushiye kunombuzo wokuba ingaba i-IEC iyazi na ngezi zimali ingaba i-South African Reserve Bank iyayazi na ngezi zimali ingaba i-SARS iyayazi na ngezi zimali and since ekhuphe ezi allegations zingaka siyazibuza into yokubana ingaba uphando luzawuqhuba na ungatsho prof into yokubana enye yenhlelo zakhe uFloyd kukuba mhlawumbe i-MK party ibe kanti iyadirejistwa. No, ikhona into enjalo dadewethu ukuthi ngaba ukuthi uyayidiscredita i-MK party. Kodwa ke mhlawumbe into esingayibhekisisa ukuthi ukuvezile ukuthi kwaba nabathile kwi-MK party abaya eMorocco bathenjiswa izimali. Kodwa bathi mabebuya beyoreporta kumholi wabo uformer president uZuma wathi ngeke aze akwazi ukwenza lokho ngoba iMorocco ifuna ukuthi i-MK party ihambisane nayo kulodaba lo Western Sahara. So ke wathi ke no lokho angeke kuze kwenzeke. Okusho ukuthi ke uma ngabe uyilalela kahle mina i-conclusion engiyithathile kube ukuthi kwaba ne-offer esuka eMorocco kodwa leyo offer yangathathwa ngoba umholi weqembu akakuvumanga lokho. So kulokho angicabangi ukuthi ngaba nenkinga. Into ezoba inkinga ukuthi lokho akushoyo ukuthi njalo ngenyanga kunemali ebalelwa ku7 million ewithdrawayo kwi-account ye-organization. Ilokho ke okungaba inkinga ukuthi okokuqala uma kuthi kuyiqiniso lokho obani abakhipha leyo mali bayikhipha bayenzeni. Abaholi ke be-MK party ibona okufanele balisingathe lolu daba lolo. Bese ke okwesibili ke kuba ilento esho ukuthi leyo mali ekhishwa ngenyanga ibe u7 million imalini kanti ekhona eqenjini. So ilezo zinto mhlambe ezingagcina ke zimfaka inkingeni naye sekufanele ayochaza kabanzi ukuthi yini ayaziyo uyazi ukusuka kuphi kufika kuphi ibuphi ufakazi anabo angabeka etafuleni. Ilezo zinto mhlambe singazilindela. Phakathi kwezinto uFloyd athe wabe kanti uyazikhankanya kukuba xa ejonga mhlawumbe i-black political parties zibonakala ngathi ngabantu abarana nje into zabo ukufunza izisu zabo uyatsho into yokubana hayi suka kuyafana ngabantu nje abazoba family orientated xa simjonga yena nakubeni ke esekile into yokuba uzoba nombutho wakhe ingaba mhlawumbe zeziphi inkqubo azawuthi agxile kuzo siyamazi into yokubana ungumntu oyiphakamisa kakhulu imicimbi ye-indigenous voices ne-black consciousness ingaba mhlawumbe uba ngabuseka umbutho wakhe zeziphi izinto azawuthi agxile kuzo lo mbutho? No, leyo ntetho leyo isivusela eminye imibuzo uma ukuthi ngempela uyafuna ukuthi indigenous voices zizwakale umbuzo ke uthi kulamaqela lawo akhona noma lamaqembu ezepolitiki akhona alikho yini elicabanga njengaye uma uthi likhona sikuphi isidingo sokuthi kwakhiwe elinye iqembu lezombusazwe ngoba mina dadewethu uma ungangibuza ukuthi sikhona isidingo sokwakha elinye iqembu lezombusazwe impendulo engakunikeza yona ukuthi cha asikho maningi kakhulu amaqembu ezombusazwe futhi maningi ngendlela ukuthi kugcina kuba nzima ukuthola ukuthi iqembu elithile limeleni elokuthiwa i-ideology ungawathatha bewu10 abewu15 wabeke ndawonye ubuze ukuthi ithini i-ideology leqembu futhi kunezinto ezibahlanganisayo umbuzo ukuthi yini bangakwazi ukuhlangana babe ngamaqembu mhlambe awu3 kube iqembu elibusayo iqembu eliphikisayo bese belizogada ukuthi kwenzakalani impendulo isobala bonke bafuna ukuthi baphathe ikhona umuntu ezokwazi ukuthi akwazi uku-accessa ilona izimali okuyinto ngebhadi ke esiyenzekayo ngisho nasemasontweni ubona amasonto abangoqhibukhowe yonke indawo hayi ngoba inhloso ukufundisa izwi likaNkulunkulu nje ubabesho kodwa ingoba umuntu naye ufuna ukuthi kube nabantu abamlandelayo ikhona kuzoba nemali ayithola so isikhathi esiphila kusona dadewethu isikhathi semali so into eshiwa usopolitiki ngomlomo nento ayenza izinto ezimbili ezahlukene ngebhadi ke abanye babaholi bamabandla nabo sebagcina bengena lapho ke okuyinto ongafanele ukuthi ngabiyenzeka inkinga ke sibhekene nayo siyisizwe engicabanga ukuthi uma siyilungisa akufanele ilungiswe abantu ababili abathathu
kufanele sonke njengesizwe sike sihlanganisa amakhanda sibuke ukuthi yini ngempela esifuna ukuyenza, sifuna ukulisaphi izwe lethu bese sithatha ke isinqumo esizokwazi ukuthi senze lokho esifuna ukwenza. And kunemarhe Prof yokuba mhlawumbe phakathi kwegama elingathi liqhamke kule political party yakhe nguMayibuye iAfrika kuba kumaxesha amaninzi ngumuntu obonakala ngathi mhlawumbe xa izowenza intetho uzawutsho kanye lonto kule nto itshoyo yokuhlanganisela wena Prof kuyaqapheleka into yokubana phakathi kwezinye izinto uye wabe kanti uyatsho uba uzawuya phakathi athethe neenkokheli ezithile ekuhlaleni wabalula namagama esingatsho into yokubana ngamagama wabantu abaziwayo into ethi mhlawumbe kuba xa uzawuqala ezopolitiko okanye umbutho funeke imali into yobana ngubani mhlawumbe ongahle amfande kule political party yakhe siyaqonda into yokubana uye wanotyelelo pha eMalawi abanye abantu bathi mhlawumbe angafandwa nguye uBushiri mhlawumbe kulo mibuzo when it comes to funding ingasuka phi? Hayi ipolitiki ke sisinto ongeke uze uyiunderstand ngoba umuntu ozocabanga ukuthi uyisitha sakho namhlanje kusasa uzobe sewumngani wakho. So kungenzeka noma yini kwaBushiri lo umefuna ukuyifaka imali angayifaka kweStellenbosch Mafia emefuna ukufaka imali angayifaka ngoba vele kunakho lokuthi banikeza onke amaqembu abafuna ukuthi enze isiqiniseko sokuthi alikho iqembu elilodwa eliphatha izwe. Ngenye indlela kukhona abantu abanenkolelo ukuthi kwayona iANC yayithola imali kule Stellenbosch Mafia kodwa nalamaqembu amancane aphikisana neANC aphinde ayithole futhi ukuze kube khona ukudideka ugcina ungazi ukuthi kwenzakalani. Ikhona lingeze kuba khona iqembu elizoba strong. So uma ngafika esigabeni lapho khona uShibambu nabanye asebenzisana nabo bakha elabo iqembu lezombusazwe bazoyithola vele imali. Bayithole futhi kulabantu abavele befanda ama-political parties ayexistayo. Hayi ngoba benenhloso ukuthi lelo qembu likhule kodwa ngoba befuna ukufeza ezabo inhloso. Ipolitiki ingakho siyayithi it's a dirty game. Umdlalo kodwa umdlalo onokungcola phakathi ngoba iqiniso livama ukuthi libe lincane kuhambe phambili izinto ezingelona iqiniso. So imali uzoyithola yena. Uma ngabe nje esiqalile khona bazobona ukuthi okay uqala kwakhe iqembu kuzolimaza oMK oEFF oANC obanibani bathi asimfande. Hayi ngoba befuna ukuthi aphumelele yena kodwa ngoba befuna ukuthi bona bazuze lokho abafuna ukukuzuza. So ke ifunding angiboni ukuthi izoba inkinga. Njengokusisho Prof into yokubana namhlanje ngaba sisitha sakho ngomso ndibe ngumngani wakho mhlambe ke ngumdlalo wezopolitiko ingaba akhona amagama athi qathe engqondweni yakho wabantu mhlambe angathi azibandakanye kulombutho umtsha siyaqonda into yokubana noko ubudlelwane bakhe naye uDr Ndlovu osukileyo noko abubanga kakhulu ngaphambili pha uyawukhumbula into yokubana ngomnye wabantu abayazi into yokubana selephumile ezibandakanya neMK party ingaba khona amagama athi qatha engqondweni yakho mhlamba abasuka kwiANC okanye kwiEFF okanye kwiMK abangathi bamlandela? Okwamanje kunzima ukusho lokho dadewethu ngoba abantu bakhombisa ukuthi oyiANC uANC oyiMK uMK oyiEFF uEFF. Kodwa ke izinto eziningi zenzeka silele. Ungalala namhlanje wazi ukuthi ubani uyimember yeqembu elithile uyavuka ngakusasa useyimember yeqembu elithile. So ke lokho kunzima ukusho ngoba kukhona abanye ongathola ukuthi kuyimanje vele bayamsupporta ngasese kodwa ekseni bavuke baye ema-ofisini amaqembu abo. So anything is possible. Ipolitiki ihamba kanjalo sisi awukwazi ukuba sure ukuthi nansi into ezokwenzeka. OkaNdlozi uNdlozi into ayenza ukuthi athi mangabe esula kuEFF athi alikho iqembu lezombusazwe ayakulona ngicabanga ukuthi kwaba istrategy esikahle nakuba ke kwalimaza izwe ngoba omunye futhi wabantu ebengimhlonipha ukuthi ulevel headed uyayazi into ayishoyo futhi uma ezokhuluma uyayenza iresearch. Abantu abanjalo ke sibadingayo ukuthi bathathe izwe balise phambili singabhekanga ukuthi basuka kuliphi iqembu lezombusazwe. So uma ngabe uShibambu noNdlozi ngathiwa basebenzisana benze izinto ngendlela khona okungenzeka lapho ke babe khona ke nabanye abangosomathuba abafika bengaphethe lutho baye nje ngoba bezoba ziwengu lokuthiwa ama-cheerleaders kodwa khona baye kuze bakwazi ukukhuphula inamba ngoba sithi phela ipolitiki is a numbers game. Uma ungenazi izibalo noma ungaba gudi kanjani angeke uze uwine nesihlalo esisodwa eParliament ufanele ukuthi ke izibalo ube nazo bakhona ke abazobathola kanjalo. Prof masibambe ngazibini ngexesha lakho ngenene nangenyaniso asiyazi into yokubana izawuzala nkomoni masibambe ngazibini ngokusityebisela kuyo le ngxoba kaxaka iqhubekayo kuba ngenene ngenyaniso omnye umuntu akanoyazi xa kuthethwa ngezopolitiko kuba namhlanje yile ngomso yile masibambe ngazibini Prof benosuku olumnandi.
Nani kanjalo dadewethu, siyabonga nibe mnandi. Enkosi kakhulu. Right, mbukeli we-SABC Lihaye lo besetha naye ngumhlalutyi wezopolitiko uNjingalwazi Bhekizulu Mngomezulu. Esihlalutyela ke mbukeli malunga nokuthe kwaqhubeka phezolo nalapho sibonile kaloku lowo wayesakuba ngusekela okanye ngunobhala jikelele we-MK Party uFloyd Shivambu ebambe udliwano-ndlebe nonondaba nalapho ke mbukeli edize izinto ezininzi. Kanti ke mbukeli siyiqwela kanjalo sihlabela mkamama.